мусобиқаи футболи хурд таҳти унвони ҷоми журналистони ҷавон аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои бори аввал миёни кормандони васоити ахбори омма роҳандозӣ гардид. албатта ҳадафи ин тадбири варзишӣ пеш аз ҳама ба талорҳои варзишӣ ҷалб намудани рӯзноманигорон буда ба ин васила аз утуқҳои корӣ ба майдонҳои футбол кашидани кормандони телевизиону радио ва маҷаллаву рӯзномаҳо арзёбӣ мегардад. дар мусобиқаи мазкур 12 даста дархостҳои худро пешниҳод намуданд ки ин албатта нигаронкунанда ҳам ҳаст, чаро ки дар фазои иттилоотии кишвар аз ин зиёдтар расонаҳо фаъолият мебаранд ва беҳтар мешуд ки теъдоди дастаҳо низ бештар мебуд, то рақобатҳо ҷолибу шавқовартар сурат мегирифтанд. мусобиқа аз 23 феврал то 11 март идома карда баъд аз рақобату талошу майдондории зиёд ду дастаи арзандаи мусобиқот телевизиони варзиш ва телевизиони сафина ба даври финалӣ роҳ ёфтанд. нахуз аз роҳи тайнамудаи ҳарду ин дастаҳо то марҳилаи ниҳоӣ барои шумо маълумот медиҳем. дастаи шабакаи варзиш бо тимҳои телевизиони ҷаҳоннамо, телевизиони футбол ва радиои Тоҷикистон дар гурӯҳи С ҷойгир буд. бозии нахусти бачаҳои шабакаи варзиш бо дастаи радиои Тоҷикистон буд. аз сабаби ҳозир нашудани бозингарони радиои Тоҷикистон ба даста бохти техникӣ дода шуд ва шабакаи варзиш соҳиби 3 имтиёз гардид. дар бозии дуюм онҳо бо дастаи навкори мусобиқа телевизиони футбол андари майдон шуданд, ки бо ҳисоби 4-3 пирӯзӣ ба даст оварданд. акнун барои баромадан бо мақоми аввал аз гурӯҳ дастаи шабакаи варзиш бо рақиби азаливу арзандаи худ ки таҷрибаи баланди иштирок дар чунин мусобиқаҳоро дорад, телевизиони ҷаҳоннамо андари майдон шуданд. соли қаблӣ дар яке аз чунин як мусобиқаи футболи хурд миёни расонаҳо дар финал телевизиони ҷаҳоннамо шабакаи варзишро шикаст дода барандаи ҷом гардида буд. акнун бачаҳои варзиш ба қасди гирифтани интиқом аз ин даста ба рақобат пардохтанд. аз оғози бозӣ аён буд ки ин навбат бозингарони ҷаҳоннаморо фишорҳои зиёди рақиб ба танг овард, зеро идораи тӯб ва бозигузории бозингарони телевизиони варзиш имкон намедод то рақиб муваффақ шавад. ҳамлаҳои пайдарпай ҷониби дарвозаи бозингарони ҷаҳоннамо ниҳоят бо гол анҷом ёфт. дар дақиқаи панҷуми дидор ҳамлавари тими телевизиони варзиш гулрӯз худоназарзода ҳисобро кушода дастаашро ба пеш бурд. ҳамин тариқ се маротибаи дигар футболбозони ҷаҳоннамо тӯбро аз тӯри дарвозаи худ гирифтанд. ба 4 голи бозингарони рақиб танҳо ба 1 он бачаҳои ҷаҳоннамо ҷавоб гуфтанд ва бо ҳисоби 4-1 мағлуб шуда аз идомаи рақобат маҳрум гардиданд. дастаи шабакаи варзиш бошад роҳи худро идома медиҳад. албатта пас аз он ки дар мусобиқаи қаблӣ дар ҷоми Карабао мо аз дастаи ҷаҳоннамо шикаст хӯрдем дар бозии финалӣ. гӯем ки пеш аз ҳамин дидор пас аз ҳамон дидор ба хулоса омадем ки бояд ғолиб оем бар дастаи ҷаҳоннамо, чун як ниқористонӣ кунем пас аз ҳамон мағлубияте ки дар финали ҷоми Карабао доштем. дар ҳамин дидор мо ба фарқ аз ҳамон бозие ки дар финали қаблӣ доштем бештар мутаваҷҷеҳ шудем ба хатти дифои дастаи хеш ва аз гӯем ки аксулҳамлао кор гирифтем ва ин тактика ба мо албатта ки ёрӣ расонд ва мо тавонистем натиҷаи заруриро барои худ таъмин бинамоем. барои мо ғалаба бар дастаи ҷаҳоннамо хеле ҳам лозим ва зарур буд ва ман хеле хурсанд аз он ҳастам ки телевизиони варзиш ки гӯем ки варзиш як инъикосгари тарғиби тарзи ҳаёти солим аст ва мо чун намояндаи ҳамин телевизион ҳастем хеле хушбахт аз он ҳастем ки тавонистем ғалаба дар ҳамин бузӣ соҳиб шавем ва умедворам ки мо то ба финал рухат мегирем ва дар соҳаи журналистика беҳтарин будани худро собит месозем. дар даври чорякниҳоӣ телевизиони варзиш мебоист бо радиои ховар рақобат мекард, аммо бо сабаби ҷалби бозингарони беруна ё ба истилоҳ легионер кумитаи тадорукот ин дастаро аз идомаи рақобатҳо маҳрум кард, зеро тибқи муқаррароти мусобиқот ҷалби бозингарони ғайриштатӣ васоити ахбори омма ба ҳайати дастаҳо манъ шуда буд. дар бозии нимниҳоӣ рақиби дастаи телевизиони варзиш ғолиби гурӯҳи Д дастаи омӯзгори ҷавони донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. ин тим ҳамаи бозиҳои худро бо пирӯзӣ ба анҷом расонида то ба ин марҳила роҳ ёфт. дар ин марҳила бозингарони омӯзгори ҷавон тавонистанд 2 маротиба хатти ҳимояи рақибро убур намуда ба задани 2 гол даст ёбанд, аммо ин натиҷа барои онҳо охири кор набуд, зеро ҳамлаварони телевизиони варзиш ба 2 голи задаи онҳо ҷавоб гуфта иловатан боз 2 голи дигарро ба самар расониданд ва ҳисоби 4-2 бачаҳои варзишро ба финал баровард. рақиби онҳо бошад барои ҷои сеюм мубориза хоҳад бурд. بازی امروزه ما بسیار بازی خوب بود، اما دسته حریف هم دسته پرقوت بود.
новобаста аз ин миёни бозингарони мо камтар якдигар нофаҳмӣ дида шуд, аммо мо имконият дорем ки барои дарёфти ҷои сеюм дар ин мусобиқа ҳаракат кунем. Минбаъд кӯшиш мекунем ки омодагиҳамона барои даври дигари бозӣ хубтару бо омодагӣ тайёрӣ бинем. акнун биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба роҳи тайин намудаи иштирокчии дигари финалӣ телевизиони Сафина. дар гурӯҳи А ин тим бо дастаҳои телевизиони Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон қарор дошт. дар дидори нахусти худ телевизиони Сафина бо телевизиони Тоҷикистон андари майдон шуданд. дар бозии дастаҳо ғолиб муайян нагардид ва онҳо мутаносибан соҳиби якимтиёзӣ гардиданд. рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон дуюмин рақиб дар гурӯҳ барои футболбозони Сафина ба ҳисоб мерафт. дидори мазкурро бачаҳои телевизиони Сафина бо пирӯзии худ ба анҷом расониданд. онҳо тавонистанд ду маротиба дарвозаи рақибро рахна намуда танҳо як гол ба дарвозаашон сар доданд. аз марҳилаи гурӯҳӣ онҳо бо ишғоли ҷои дуюм ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтанд ки он ҷо бо дастаи телевизиони Синамо майдондорӣ намуданд. ин даври рақобатҳо низ барои футболбозони телевизиони Сафина бо барор анҷом ёфт. 5 гол ба дарвозаи рақиб зада танҳо 2 гол аз дарвозаашон сар доданд. дар бозии нимниҳоӣ боз Сафина бо телевизиони Тоҷикистон рӯбарӯ шуд, аммо ин навбат онҳоро ҳисоби мусовӣ қаноатманд намекард. аз ин рӯ барои пирӯзӣ талоши зиёд ба харҷ доданд. ҳамлаварони тими Сафина аз худ маҳорати баланд нишон дода 4 голро ворди дарвозаи рақиб намуданд. танҳо ба 2 голи задаи онҳо бозингарони телевизиони Тоҷикистон ҷавоб гуфтанд. ҳамин пирӯзӣ онҳоро ба финал бурд. телевизиони Тоҷикистон бошад барои ҷои сеюм бо омӯзгори ҷавон набард хоҳад кард. тими футболбозони телевизиони Тоҷикистон дар ҳайати гурӯҳҳо иборат аз шуъбаҳои гуногун ки мо шомил будем ба гурӯҳи А. ҳамаи бозиҳои мо то имрӯз 3 бозиро анҷом додем ва бозиҳои мо ҳамаш бо бурд анҷом ёфт ва гумон мекунам ки дар даври финале ба ҳамин нерӯи созанда ба ҳамин нерӯи қавие ки то ба имрӯз бачаҳо дар ҳамбастагӣ бо худ дар тим мебурданд боқӣ мемонад ва умедворем ки ҳамаи дастаҳое ки дар ин ҷо иштирок мекунанд онҳо ҳам як бо он нерӯи худашона нишон метиҳанд байни дастаҳо ва ин боз ҳам барои тақвият ёфтани ҳамаи рӯзноманигороне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мебаранд байни ҳамдигар тақвият бахшидан дар самти варзиш ва гумон мекунам ки варзиш худашам ҳама як солимии миёни ҷомеа аст ва рӯзноманигорон низ аз ин бояд орӣ набошанд. пеш аз оғози бозии финалӣ дастаҳои мағлубшуда дар марҳилаи нимниҳоӣ барои ишғоли ҷои сеюм андари майдон шуданд. барои бозингарони ҳарду ҷониб чӣ дастаи якачини телевизиони Тоҷикистон ва чӣ ҳайати тими омӯзгори ҷавон ноил шудан ба мақоми ифтихорӣ дар ҷоми журналистони ҷавон чун як шарафи бузург ҳисобида мешуд. аз ин лиҳоз бозингарони ҳарду ҷониб аз лаҳзаҳои нахусти бозӣ рақобати созгор ва диданӣ нишон медоданд. новобаста аз оне ки тими телевизиони Тоҷикистон пешрафиро ба даст гирифту дар як муддати кӯтоҳ ба кушодани ҳисоб даст ёфт, вале дар тамоми фурсатҳои боқимондаи бозӣ ҷониби дастаи омӯзгори ҷавон тавонист ки дар муқобили ҳариф рақобати арзанда нишон диҳад. дар ҷараёни бозӣ гарчанде тарафҳо бо задани голҳои ҷавобӣ ҳисобро баробар менамуданд, вале дар нимаи дуюми дидор бартарияти пурраи омӯзгори ҷавон ба назар мерасид. ҳамин тариқ бо пешрафии дастаи омӯзгори ҷавон ва намоиши маҳорати олии инфиродии бозингарони алоҳидаи ин тим дидори мазкурро бо ҳисоби бузурги 5-2 бар нафъи дастаи намояндаи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба анҷом расониданд ва онҳо барандаи медали биринҷии мусобиқоти мазкур гардиданд. манфиати ин тавр мусобиқаҳо дар он аст ки мо омӯзгорони ҷавон матбаъатчиёни ҷавон пеш аз ҳама саломатии худро дар мадди аввал нигоҳ медорем, чунки варзиш аввал саломатӣ аст. барои мо аз ҳама бозии мушкил бозии ҳамирӯза буд, барои чӣ ки дастаи бисёр пурқувват бо мо қувваозмоӣ кард ва мо ҳам тавонистем ки ғолиб боем дар ин бозӣ. бозии асосӣ ва муайянкунандаи ғолиби ҷоми журналистони ҷавон ду дастаи пештар ба марҳилаи финалӣ роҳ ёфта якачини футболи хурди телевизиони Сафина ва тими мунтахаби шабакаи варзишро ба ҳам овард.
محض هر دو این دسته ها با مغلوب نمودن حریفانشان توانستند که در بازی حل کننده برای دریافت جام ژورنالیستان جوان وارد میدان رقابت گردیده. با کل دوستداران این نوع ورزش و مخلصان دسته‌شان بازی جالب و دیدنی را نشان دهند. اشتراک سرشمار مخلصان هر دو تیم در تالار از جهت‌های شوق‌آور و پرشدت جریان گرفتن رقابت فینالی به حساب می‌رفت. فرصت‌های نخست رقابت با نمایش نیروی برابر صورت گرفته. دسته‌ها بهر سنجش طرف‌های ضعیف همدیگر از هر گوشه میدان به هجوم می‌گذاشتند. شاید یکی از لحظه‌های نخست عیان بود. بازی خوبی دفاعکارانه و با نظام صدر راهی آن شد که مخلصان گل‌های بروقتی را در فینال مشاهده نکردند. پس از کوشش و تلاش‌های طولانی و هجوم‌های پیوسته به حمله‌وران دسته تلویزیون ورزش میسر شد که با کشیدن حساب بازی دست یابند. بعد از گل زده مهرآور کشور فوتبالبازان دسته ورزش دیگر بار به هجوم‌های دائمی گذاشتند و دو گل دیگر را نیز تسلیم توری دروازه رقیب نمودند. در این برابر بچه‌های سفینه نیز مقابل حریف بازی خوب نشان می‌دادند. حساب 3-0 تا اندازه آنها را نفورید و از مرکز میدان جانب دروازه تیمور نظرف یک ضربه هدف را زدند که آن با گل انجام یافت. اکنون حساب 3-1 شد و فشارهای هر دو طرف مقابل همدیگر زیادتر می‌شدند. دسته شبکه ورزش که در چنین مسابقه‌ها تجربه بیشتر دارد از این لحاظ در قسمت دوم بازی پوررفت برتری را به دست خود گرفت. 3 مرتبه دیگر توپ را وارد دروازه رقیب نمودند که حساب 6-1 شد. پس از یک کوشش حمله‌وران تیم سفینه با آنها میسر شد که گل دوم را به هدف رسانند و همین طریق در فینال مخلصان شاهد 8 گل گردیدند که 6 تای آن را بازیگران تلویزیون ورزش معرفی می‌کردند. همین طریق در مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام ژورنالیستان جوان مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش غالب گردیده برنده جام دانسته شد. البته ما خوشحال هستیم که در بازی نهایی بر مقابل دسته سفینه در جام ژورنالیستی جوان توانستیم که پیروزی به دست بیاریم. ما آمادگی خوب دیدیم نوبسته به آن که دسته ما قوی تر است. ما با فریقبالی راه ندادیم و توانستیم که با حساب بزرگ 6-2 رقیب خود را ترمور نماییم. البته این نخستین اشتراک ما در چنین مسابقه ها نیست. قبلا نیز ما تجربه زیادی هنرنمایی در مسابقه های با شکوه و محتشم داشتیم و این باز یک اراده ما را قوی تر ساخت برای مسابقه های بعدی. میخوام قید نمایم که در برابر دستاورد دستوی من همچون بهترین بازیگر مسابقه اعتراف گردیدم. این البته نه تنها دستاوردی من است بلکه کلی دستمون بدون همدستگان ما این دستاورد رو به من نایل نمیگشت. البته باز میخوام اظهار سپاس نمایم به کلی مخلصان که ما رو دستگیری کردند و ما یک در رفت بازی قوی خاص بخشیدند. البته این یک اقدام خیلی خوب است زیرا ما روزنامه‌نگاران با قول کارمندان وسایل اخباری عامه دائم پای جستجو ایجاد و عموما آماده کردن برنامه‌ها مشغول هستیم و البته در فرصت‌های گوناگون گذراندن چنین مسابقه‌ها می‌تواند که هم در بهتر کردن سلامتی خود کارگران وسایل اخباری عامه مثلا مساعدت نماید، هم می‌تواند که باز هم دوستی، برادری و همدلی و همبستگی تمام کارمندان وسایل اخباری عامه را باز هم متحدتر و خوبتر گرداند. در جنبش مسابقه رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده ابراز داشت که این مسابقه برای کارمندان وسایل اخباری عامه از چند جهت منفعت بخش بوده. با این واسطه میتوان متحدی و یکدلی و سالمی ژورنالیستان را تامین نمود، زیرا کارمندان رسانه‌ها پیوسته پای خبررسانی جامعه بوده و ورزش کم مشغول میشوند و چنین چاره‌بینی‌ها امکان می‌دهد که آنها از اتاق‌های کاری به میدان ورزشی بیشتر بیایند. همین طریق به غالبان و جایزه‌داران مدال و افتخارنامه، جام و تحفه‌های پولی تقدیم گردید. برنده جای سوم دسته آموزگاری جوان دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی گردید که با مدال و افتخارنامه و 1500 سومانی قدرشناسی گردیدند. نشانهای نقره را بازیگران تیم سفینه به گردن آویختند. اینچنین از جانب دستاندرکاران با مبلغ 2000 سومانی مکافاتانیده شدند. نهایت غالب مسابقه فوتبال خرد تحت عنوان ژورنالیستان جوان 2019 بخشیده به روز مطبوعات تاجیک دسته یکچین مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش دانسته شد.
غالیبان با مدال و افتخارنامه جام و 2500 سومانی قدرشناسی گردیدند. واقعا در این مسابقات تمام هیئت تیم شبکه ورزش از خود مهارت بلند نشان داده بهر بهترین بودن و به دست آوردن غالبیت تلاش زیاد نمودند. дастаи телевизиони варзиш дар чунин мусобиқотҳо бори аввал нест ки иштирок кунад ва он мусобиқаҳое ки қаблан мо баромад кардем ва иштирок кардем як таҷрибаи хубе буд барои муваффақ шудан дар мусобиқаи мазкур бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик ва имрӯз бубинед ки дастаи мо шурӯъ аз марҳилаи гурӯҳӣ ва то бозии ниҳоӣ бисёр як даста ҷамъона бозии хубро нишон доданд ва фикр мекунам ин пирӯзӣ албатта пирӯзӣ барои тамоми кормандони телевизиони варзиш аст, зеро 2 ҳафта қабл мо сесолагии телевизиони варзишро ҷашн гирифтем ва ин ғалаба бахшида мешавад ба сесолагии телевизиони варзиш. خب دوستان عزیز، اینک جام ژورنالیستان جوان 2019 اوید با فوتبال خرد با کار خود انجام بخشید و طول انقریب 20 روز ما شاهد رقابت‌های جالب و جذاب ژورنالیستان در این مسابقات گردیدیم و چنانچه که شاهد گردید مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش در این مسابقات خیلی عالی برآورد کرد و نهایت جام ژورنالیستان جوان 2019 را به دست آورد و امیدوارم که در مسابقه های آینده نیز همین خیلی تیم تلویزیون ورزش دست جمعانه با پیروزی نایل می‌گردد.